Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Srbije, pa ova današnja posebna sednica na kojoj ministri odgovaraju na poslanička pitanja je još jedan u nizu dokaza da je Skupština Srbije potpuno zloupotrebljena od strane vladajućeg režima, da je izgubila svaki smisao, da je potpuno devastirana i dokaz tome je da danas opozicije u sali nema. Ministri odgovaraju na poslanička pitanja koja postavljaju poslanici iz vladajućih stranaka. Dakle, to je jedna velika farsa i Skupština Srbije je oteta od strane vlasti u Srbiji i nema više nikakav legitimitet. Pitanja danas postavljaju Zukorlić Muamer, Rističević Marijan, Petrović Petar Jedinstvena Srbija, Marinković Vladimir SDPS, Marković Aleksandar SNS i drugi. Već sat vremena i 10 minuta Marijan Rističević postavlja pitanja na koje odgovaraju premijerka, Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović. I tamo su hrabri i sajre se jer nema nikog od opozicije, čak ni njihovih omiljenih opozicionara LDP-a, LSV-a i Srpske radikalne stranke i tamo sada umesto da polažu račun građanima Srbije, oni pljuju po opoziciji, pljuju po opozicionim poslanicima, a malo čas kad su prolazili pored nas, kad smo ih sačekali sa izložbom gde smo pokazali sva njihova nepočinstva, svi osim Zlatibora Lončara su bežali glavom bez obzira. I sada tamo premijerka govori da su neki nasilnici sačekali njih, neki batinaši, što nije istina. Mi smo mirno stajali, pokazali smo postere na kojima su ministri sa svim svojim nepočinstvima i aferama za koje se dovode u vezu i tražili smo od njih odgovore na ulazu u ovaj dom, jer to nećemo raditi u plenumu, jer više plenumski rad ne postoji. Aleksandar Vulin kaže da su neki nasilnici njih čekali. Nije smeo da odgovori na pitanje koje sam mu postavio, već je pobegao glavom bez obzira kao i Nebojša Stefanović, koji kaže da lideri Saveza za Srbiju danas beže od odgovornosti. Ne, gospodine ministre, od odgovornosti i bukagija koje smo vam postavili na ulazu u Skupštinu bežite samo vi, jer posle 7 godina vlasti vreme je da vi odgovarate, a svi drugi koji su nekada bili na vlasti, posle 7 godina vaše vladavine bilo je vremena da sve procesuirate i da svi odgovaraju, a ne da danas, posle 7 godina uništavanja Srbije, i dalje se krijete iza nekog prethodnog režima. Dakle, čekamo vašu odgovornost. A ta odgovornost prema građanima Srbije i ovoj zemlji koju su urušili su ostavke. Ostavke i Aleksandra Vučića i Ane Brnabić i Maje Gojković. A ostavke i svih ostalih ministara, a ja ću sada reći i zašto. Zato što nema odgovora ni na jedno pitanje koje postavljamo godinama i mi kao opozicioni poslanici, a i građani Republike Srbije. Pa evo, na primjer, jedna od novih vesti je da je međunarodna organizacija Civitus stavila Srbiju na listu zemalja u kojima su ozbiljno ugrožene građanske slobode. Srbija je danas na listi zajedno sa Venecuelom, Sudanom, Afganistanom i Saudijskom Arabijom. Kao jedan od razloga je to, navedeno je to da u Srbiji se napadaju nezavisni mediji dok se istovremeno održavaju masovni protesti protiv vlasti, navodi ova organizacija. To je pitanje za premijerku koja treba da odgovori takođe i na još jedno važno pitanje, a tiče se zašto je Srbija i dalje na crnoj listi međunarodne organizacije FATF, jedina zemlja u Evropi koja je osumnjičena za finansiranje terorizma i za pranje novca. Dakle, posle 2 godine još uvek je Srbija na toj listi, iako smo slušali njena obećanja i ministra unutrašnjih poslova još pre godinu i godinu i po dana da su preduzete mere, da je ne znam koliko preporuka usvojeno, ali je Srbija i dalje u društvu sa Severnom Korejom, sa Etiopijom, Sirijom, Irakom, Iranom, Šrilankom, Tunisom, Jemenom. Dakle, jedina evropska zemlja je Srbija koja se nalazi u tom društvu. Zbog toga što i dalje tu treba da podnesu ostavke. Dalje, gospodin ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je izjavio pre nekoliko dana da se broj mafijaških likvidacija i ubistava u vezi sa kriminalom
smanjuje u Srbiji. Srbija je prva u regionu po broju mafijaških likvidacija. Od 2012. do 28. marta ove godine ukupno 98 ubistava u Srbiji je proglašeno kao mafijaške likvidacije. Zato se, ministre, podnosi ostavka i podnosi račun građanima Republike Srbije. Ministar finansija Siniša Mali, koji zajedno sa premijerkom kao u duetu peva pesmu o rastu BDP-a, o suficitu u budžetu, o blagostanju, o boljem životu koji će, samo što nije, evo za neku godinu će biti, verovatno to slušamo od 2012. godine, treba da odgovore kako objašnjava ministar finansija rast spoljnotrgovinskog deficita koji će u 2019. godini dostići najveći nivo u poslednjih 10 godina. Dakle, Srbija je evropski lider danas, jer nam je pošlo za rukom da u poslednje 3 godine za čak 107% povećamo minus u robnoj razmeni. A paralelno sa time, rast bruto društvenog proizvoda za prva 3 meseca ove godine je 1,8%. Najavljivani su procenti od 3,5, od 4, 1,8 u prvom kvartalu rast. Šta možemo očekivati do kraja godine? Možemo očekivati da Srbija uđe u recesiju, zato što nekompetentni ljudi lošom politikom vode Srbiju u propast. I to je jedan od razloga kad neko slaže građane Srbije da treba da podnese ostavku, jer je to odgovornost. Odgovornost je i da podnesu ostavke oni koji su obećavali rešenje ubistva Olivera Ivanovića. Još uvek ne znamo ko je ubio Olivera, ali znamo da to nije Milan Radojičić, jer je poligraf to rekao Aleksandru Vučiću, pa ga pozivam da danas odgovori na pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića i dokle se sa tom istragom stiglo. Takođe, gospođa ministarka Mihajlović još uvek ne odgovara, iako je po ko zna koji put postavljam pitanje zašto je i na koji način Moravski koridor poskupeo za 300 miliona evra. Procenjena vrednost izvođenja radova 2013. godine bila je 500 miliona evra. Danas je gospođa ministarka potpisala memorandum o izgradnji na vrednost od 800 miliona evra. Radi se o istoj trasi, o istoj dužini, ali je razlika u 300 miliona evra. Takođe, po ko zna koji put da postavim pitanje koji su to fantomi rušili u Savamali privatne objekte 24. aprila 2016. godine. Zbog toga se podnosi ostavka. Aleksandar Vučić je rekao da su za to odgovorni oni koji su najviši vrh beogradske vlasti. Niko još nije snosio nikakvu odgovornost, osim što se danas pere novac kroz kriminalne i korupcionaške poslove u izgradnji Beograda na vodi. I naravno, pitanje takođe za ministra unutrašnjih poslova i ministarku građevine, kada će biti i zašto nije srušen nelegalno sagrađen objekat na Pančićevom vrhu? Dakle, nemamo državu, nemamo institucije i svaki pojedinac bahati može da u Srbiji gradi šta god hoće, šta mu god padne na pamet. Ali zato država reaguje kada izvršitelji pljačkaju građane Srbije i otimaju im kuće i imovinu da bi naplaćivali nekakva potraživanja za šta bedni i siromašni ljudi ne mogu u Srbiji to da plate. I poslednje pitanje koje postavljam, zašto još uvek predstavnici Srpske liste sede u vladi Kosova i u Skupštini Kosova sa Ramušom Haradinajem, koji je njihov koalicioni partner? Dakle, gospodine Vučiću, gospođo premijerka, kada bi oni izašli iz vlade i iz Skupštine, ta vlast bi pala. Ne bi bilo ni taksi, ne bi bilo ničega drugog što se danas dešava dole, ali je očito da je to još jedan u nizu načina kako da dovedete dotle da se potpiše pravno obavezujući sporazum kojim ćete konačno priznati Kosovo i ono što ste obećali kad ste dolazili na vlast, a to je da ćete Kosovu omogućiti da postane član Ujedinjenih nacija, to i sprovedete. Pitao sam premijerku, pitao sam predsednika i pitam ih ponovo, da li će biti spremni da potpišu pravno obavezujući sporazum kojim će omogućiti Kosovu članstvo u Ujedinjenim nacijama i na taj način trajno se odreći dela teritorije Republike Srbije i stanovnika koji žive u južnoj pokrajini. Zahvaljujem.